Amazwi ashiwo ubabuDokotela emva kokuba-ke kunombango wejakhethi ka-R250,000. Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyela khona lo mbuzo njengamanje kubingelela yena-ke umathinta wacebisa untombi zimqomela amehla akho abanye zibaqomela imali uthi ubuwazi ngana kwethu ngabe usuku lokuqala ngaze wanenhlahla kodwa-ke inhlahla yakho ilele ekuthenini usubscribe-ile na on cha uma usubscribe ayikho imali yakho ehambayo kodwa wena oqala uthola notification uma-ke sikufakela ividiyo ehamba phambili ngaleso sikhathi ushare uphinde ucommente futhi ngana kwethu ubabuDokotela ujabulile kodwa-ke futhi wase eveza ukuthi-ke le jakhethi engathi impela yabantu abangafundile okuveleni njengendelelo kwabanye kodwa-ke ubencwekisa yena-ke ukhehlelezi laphana wathi-ke le jakhethi hhayi kubuye engathi vele yala bantu impela engathi babaleka esikoleni babalekela ukuqeda isikole kodwa-ke wabe sethi yena akayona impatha beyibona izinto kanti uzokhumbula ukuthi ijakhethi leyana ibhalwe amagama abantu abebe namagalelo eSouth Africa okungekhona ukuthi amagalelo kodwa-ke ibambe umnothi njalo eSouth Africa kodwa-ke ngibe nokudideka ukuthi-ke igama elibovu libhalwa uma wenze njani ngoba elakhehle libhalwe ngokubovu noma libhalwa for umnikazi wejakhethi noma kwenzakalani. Inkosi amagcwama ngiyibonile lapha, ngimbonile uQuality Biyela, ngimbonile uNgizwe Mchunu, ngimbonile umama uShawuni Mkhize, umama ka-Andile kanye naye u-Andile na-Afrotainment. Maningi amagama laphana kodwa okuyindida ukuthi kubhalwa abanjani ngoba baningi futhi abangekho kodwa-ke angikho lapha. Ngifisa ukuthi-ke mina ngicacisele ukuthi ubabuDokotela ube esethini ngejakhethi emva kokuthi lokho waseyincekel. Uzokhumbula-ke ukuthi ubabuDokotela kusasa bazobe besokhosini naye-ke ukhehlelezi laphana benza lento yokuqhatha izingoma kanti ukhehlelezi uke wayiveza kancane ukuthi-ke khona ingoma yey'gcokama azobe eyifakile laphana. Ngane zakwethu mina ngifisa ukwanda kakhulu kodwa-ke ngifisa ukukukhumbuza ukuthi igcokama elisha lithe liyaya kwi-picnic kusasa ziyaduma. Nje into ongangenzela yona ukuthi uhlale kule channel ungabe usanyakaza ukuze ubone iziduma kahle. Ungakhohlwa ukusubscribe-ke uma kuwukuthi uzonyakaza ukuze-ke kube wena oqala othola i-notification uma-ke seyifaka ividiyo. Siyabingelela, siyabonga ubabuDokotela babujabulile. Uyacindezela ukhehlelezi yo hayi mumbi lo mphembe. We madoda lo muntu unombona nini ukuthi ngathi kahle uyinkinga manje ngomuthi uyinkinga ebandleni usezoba nenkinga nento yokuqoka. Uqhamuke nejakhethi enzima kakhulu ibhalwe bonke abantu abahlulwa isikole. Bhalwe bonke abantu abahlulwa isikole, bhalwe bonke bamanye bathi balibhalele igama ngeke kuphela ubhale igama lababuDokotela.